ሰላም ኣሕዋት ናብዚ ቻነል እንኳዕ ብሰላም መጻእኩም ናይ ሎሚ ትምህርትና ብፓወርፖይንት ዝተሰነየ ኮይኑ ናይቲ ፒዲኤፍ ወይ ጽሑፍ ኩሉ ክትወስድዎ ድልየት ምዝህልወኩም ወይ ክትርእይዎ ምስ ትደልዩ ብኢንስታግራም ወይ ከዓ ብፌስቡክ ክትጽሕፉ ለይ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ፒዲኤፍ ሎሚ መግለጺ ዝህቦል ዘለኹ ትምህርቲ ዝህቦል ዘለኹ ክህበኩም ሬድዮ ወላ ሓንቲ ጸገም ኣይክህልዎኒ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ሎሚ ትምህርትና ስፔሲፊክሊ ዩናይትድ ኪንግደም ወይ ከዓ ኢንግላንድ ዝቕመጡ ኣብ ኣይሳ ዝበሃል ወይ ኢንዲቪጁዋል ሴቪንግ አካውንት ዝበሃል ወላ ሓንቲ ታክስ ከይከፈልኩም ኢንቨስት ክትገብሩሉ ትኽእሉ ዓይነት መግለጺ ክህበኩም ስለዚ ናብኡ ክንኣትዩና ናቱ መግለጺ ክንጅምር ኢና ዓይነት ኣይሳስ ኣለዉ ካብ ሊሚት ንዓመት ክንደይ ዊዝድሮው ወይ ገንዘብ ከተውፅእ ትኽእል ኣበይ ከኢንቨስት ክትገብሮም ትኽእል ዝብሉ ሕቶታት ክንመልሶም ኢና ሰናይ ምክትታል so an individual saving account Sumality or ISA is a tax-efficient saving and investment account available to residents in the United Kingdom. It is designed to encourage individuals to save and invest money while enjoying tax benefits. So, the ISA will be individual saving account. مولو سمالتي. أب United Kingdom زلنا كنتك مولو نخيل كوينو ولا حنتي tax كفلنا limit الله of course ولا حنتي tax كفلنا كنا وافرولو نخيل specially. So the main advantage of ISA is that any income or gains generated within the accounts are tax free. This means that you don't have to pay income tax or capital gains tax on the interest, dividends or profits earned from the investments held within the ISA. ስለዚህ ተቀንዲ ጥቅሙ ናይዚ ISA ዝብሎ ዘለኹ እንኳን መኽሰብ ዝረኸብካዮ በኢንትረስት ይኹን ዲቪደንድ ይኹን ካፒታል ጌን ይኹን ወላ ሓንቲ ታክስ ኣይተኸፍለሉን ስለዚ ኩሉ ወላ 100,000 እንተኸሲብካ 100,000 ናትካ ይኸውን ኣሎ so it's very special types of ISAs ብዙሓት ዓይነታት ISAታት እዮም ዘለውና ካሽ ISA stocks and shares ISA lifetime ISA or ሊሳ ዝፍለጥ ማለት እዩ helped by ISA innovative finance ISA so ከምቲ ስሞም ንሪኦም ዘለና ሓደ ዓይነት ISA ክንሶም ግን ዝተፈላለዩ ዓይነት ክንጥቀመሎም ንኽእል individual saving accounts እዮም ማለት እዩ so ብካሽ ISA ክንጀምር ኢና ሞር ትምህርትና ግን ኣብ stocks and shares ISA ኣብቲ ንሕና ኢንቨስት ክገብረሉ ንኽእል ወይ ከዓ ብዙሕ ንጥቀመሉ ብዛዕባ ስቶክ ማርኬት ገለ ስለንምህር ኣብዚ ሞር ኣብኡ ኣተኪረ እቲ መግለፂ ክህበኩም ፅልሒሎም ካሽ ISA ግን ትንክፍ ክነብሎ ንኽእል so cash ISAs are like special savings account where you can put your money so it's just normal ከምቲ ባንክ ነቐምጦ ገንዘብና ከነቐምጦ ኢንቨስት ኣይኮነም ንገብር ዘለና እንታይ ዳ ኣብ ባንክ ከነቐምጦ ከለና እቲ ንቕበሎ ኢንትረስት 0.5 ይኹን 1% ይኹን 2% ወላ ሓንቲ ታክስ ኣይንኸፍለሉ ማለት እዩ so the good thing is you don't have to pay tax on the interest you earn from this account ስለዚ ካብዚኦም earn ንገብሮ ወይ ገንዘብ ነምፅኦ በቲ ኢንትረስት ማለት እዩ በትወለድ ወላ ሓንቲ ታክስ ኣይንኸፍለሉን ኢና they are safe and suitable if you want to save money without taking risks እዚ ሕጂ ኣብቲ በዓል ስቶክስ ወይ ኢንደክስ ፈንድ ወይ ETF ወይ ቦንድስ ኢንቨስት ክትገብር እንተዘይደሊኻ of course ወይ ንግዚ ንሓፅር ግዜ ክትጥቀሙ ተደኻ ኣብቲ ካሽ ISA ዝበሃል ከተዋፍሮ ትኽእል ኢኻ you can open cash ISAs at of course ደማ ባንክታት ዘለዎ ኣብዚ ከም በዓል ባርክሌይስ HSBC nationwide ቶም ንጥቀመሎም ባንክ ብሓፈሽኡ ኣብኡ ኢንቨስት ክንገብሮን ወይ ከዓ ገንዘብና ከነቐምጦ ንኽእል ኢና stocks and shares ISA this is the most important one እዚ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ማለት እዩ stocks and share ክንብልከልና of course ንሕና ኢንቨስት ክንገብርከልና በዓል ተስላ ይኹን ኣብ ኢንደክስ ፈንድ ይኹን ኣብ ኣፕል ይኹን ብዘይገድስ ነቶም stocks ኢንቨስት ክንገብረሎም ከለና ማለት እዩ so stocks and shares ISA is like a special account that lets you invest your money in things like company shares bonds or funds the good thing is any money you make from these investments like profits or gains is yours to keep without having to pay any extra tax on it ስለዚህ እዚ stocks and shares ISA ብሎ ዘለና ስቶክ እንታይ ምዃኑ ተመሂርና of course ኣብዚ ዜሮ ሞት ካብ ቀዳማይ ተሻይ ክፋላ ስለ ዘሎ ተመሪስኩም ክትሪእዎ ይምሕፀነኩም ወይ ከዓ ይላበወኩም so እዚ ስቶክስ ተረድና እንትኮይኑ ንሕና ኣብ ኢንቨስት ክንገብር ከለና እዚ ስፔሻሊ ኣብኡ ዘዋፈርናዮ ኣብ ቦንድ ይኹን ኣብ በዓል ተስላ ኣፕል ፌስቡክ ይኹን ኣብ ኩሎም ወይ መታን ብሎ ማለት እዩ ኢንቨስት ትገብረሉ ገንዘብ ክትከስብ ከለኻ ወይ ቢዲቪደንድ ክትቅበል ከለኻ ወላ ሓንቲ ታክስ ኣይትኸፍለሉን ኢኻ ዘለኻ ኣብዚ ማለት እዩ so ኩሉ ናትካ እዩ but just like planting seeds in the garden there's a chance that the value of your investments can go up and down of course tesla لعل ክትከትኸ ታሕት ክትከትኸ ኩሉ ግዜ መኽሰብ ኣለዎ ማለት ዘይኮነ ብሓፈሻ ግን ኣብ just aware ክንኮን ኣለና so while you might make more money than with a regular savings account there is also risk that you could end up with less than you started so እዚ እንታይ of course risk and reward ኩሉ ግዜ ኣብዚ ባንክ ገንዘብ ካጠቀሚትከ of course risk የቡድን ክትፈትኽ ኢኻ especially ክሳብ 85,000 ሊሚት ዘለዎ እንተኮይኑ ወላ ባንክ ተፈሻ ያጋጥሞ ኩሉ ግዜ ገንዘብካ እዩ ኣብዚ ግን ናይተን ስቶክስ ላዕሊ ታሕተን ክኸይድ ንሪኢ ኣለና ስለዚ
كل جزء guarantee مالت أيكونن جن reward كترخول تقولها نعم مثال S&P 500 بزحلة في فيديو ريكوردز جور كوانتري خما كسر عشرة خلتني إيتاوتي وسي ترخي وزل بزحلة في 10 عامات ويك أبي هيستوري في الرأي خلوا مالتي لذي in the long term وسي تاوي short term تقولين جن لعل تحت قبل يرأي جا contribution limits and rules كنرئينا حقتات كألو of course إلك هم كان أيسال لني إلك invest قبل لتغل إتحقتات ويكات limit ناتغل كندي مهان هنرئينا مالتي each tax year in the UK there is a limit on how much money you can contribute to your ISA سأزع عمتاوي كندي غا جنزب كتوافر تغل ويكندي خاطر مطلع تغل limit هالو ويكا عقنا له so the tax year then for that one normally the tax year runs from April 6 of 1 year to April 5 of the following year. The contribution limit can change from one tax year to another. So إذا كنت فوت زلنا أنتايو أبزل limit علينا tax years بحال له أبنا UK حدا عمد كابلت حدا زي كونه عمد مول زي كونه هذا كابلت شدشته والحربعته نعمت ناي نكتشف 10 سنة رينا كسب على حموشته والحربعته كتشف 14 تنزلوا إنا تاكسير نبلا أبي أخذت تاكس تكفلون زي تكفلون تاكسير زي بحال سنة عمتنا تاكس مالتي سلازي أبزي أنتايو سخاب كونتريبيوشن كتكبر ليميت له عمت أول ليميت يوصل يعني كل جزء يكون 14 13 بس قبل لتغير so the contribution limit for the current tax year أبزي جزء زخنداي 10 سلازي أبزي كتشف 14 تاكسير زلوا قبل لكم زلوا جزء أبسمو لكم أبريل 6 كسب أبريل فيبز بزلو مالتي كسب 10 ترينا إنفست خنقدر نخل على 10 نتخوينو كتقصع تخيل ويكا تتاكس كتكفر اللي خاتب العلي زلو مالتي. Now, if you decide to open stocks and shares ISA and the cash ISA in the same tax year, you can divide your 20,000 contribution limit between these two accounts. So, إذا كنت عينت cash ISA, stocks and shares ISA كنورس مسنزلقن انتهي divide كنقول كنمعقولينا بكلتا مالتي. So, you might choose to put 10,000 into your stocks and shares ISA and the remaining 10,000 into your cash ISA. So, إذا 10 شحن عملك توافت اللي عمد ملو أبزن زبلنا عمد مالتي 10 شح أب stocks and shares 10 شح أب كاش ISA توافرت خلي خويكا 10 شح ناي stocks and shares ISA حدا شعكا أبناي كاش كتقوم تدخل إذن عاد كمرجع أنا قدنا أكون كان 10 ملو كسب 5 شح تلاقي توافرت خلي عمد ملو ولا 5 مئة مان كون خالي أنا قدنا أكون كان تمو أغلو كاش ISA اللي عملت أنا كاش ISA وصني ده لا كل جزء أبتي stocks and shares ISA يتكمليناتو more كم investors لازم كوا فارس لازم كمالتي. So remember, it's essential to stay within the contribution limit to receive the tax benefits. So the tax benefits بنيا واستقمتنا إذا tax تركب نتوقع كل جزء كابت 10 شك تحل فيه بالكلمات أبز عملت دي. Now next year, of course, وزيك ناتقى كحبرنا. لكن ده كم زغلنا next year مزال عملت مالتي. Transferring funds between different types of ISAs is allowed, but there are specific rules and restrictions to keep in mind. So مالت ترانسفير قبل تخلي حد عيسى وحد عيسى جن حقتها تعلم نتحق ختم ماله تقال لك ويكن فلتو كن ذكرهم فلتو قال لنا number 1 transfer between the same types of ISAs حد عينت investment و ISA كتكم كلها مالتي نعمت you can move money from one cash ISA to another cash ISA سإذا حدا cash ISA نعمت باركليز نبره نعم HSBC كتكيرو تلقى transfer كتقول تقريها أو زي كذا يكون transfer automatic نوعهم تحطهم يخنا وهنا أتينا or from one stocks shares ISA to another stocks shares ISA without problems so ناب حد نابنت أب Vanguard ISA كتكمل تزنيحين ناب trading to one to ISA كنا زينا anyway يتم best broker يسمى لهم ويكام يتم providers اللي سقرب لنا كاب حنتي ناب حنتي كتحلف وتخليها جن شيء كذا يكون كاب خلاها أوتوماتيك ترانسفير تقبله تخليها موفت قبله تخليها نوعهم تحطه معلوم كسر تلقى خديم of course جزء خاص تخلينا وخنا أتينا كاليتي transferring from cash to stocks and shares ISA إذا كاب كاش ناب stocks كتقدميتي كاب حنتي ناب حنتي نارينا نعمل كاب كاش ناب كاش ويا كاب ستوك ناب ستوك نارينا إذا كاب كاش ناب ISA ناب تي stocks كتكيرون ترليها ناب cash ISA نور ناب stocks ISA so if you want to transfer money from cash ISA to stocks and shares ISA it's usually allowed however you need to be aware that the transferred amount will count towards your current tax year contribution limit so إذا كيرت عليها حنتخن ذكره زلنا جن نعمت 10 شح أو فيرا تزني خمس stocks and shares ISA 10 شح كأخ الفول ترى كات حدا كاش ISA خبتي كاش ISA مالتي ترى 10 شح مليء أدلى مالتي سلزي كل جزء كاب حنتي رام حنتي زمزانة يمول أخون زلوا أبقمت كنا أتوخن كألعلنا نعطي contribute قبرهم زلنا ما نمتليميت. سالتي transferring from stocks and shares to cash ISA. إذا vice versa the same مالتي. كاب stocks ناب cash ISA كاب تعمل بيزرعنا هم زوج خلطة زلنا مالتي. نمتليميت كوزاري. So similarly, you can transfer money from stocks and shares ISA to cash ISA. Again, the transferred amount will count toward the current tax year's
contribution limit. Number 4, transferring from one tax year to another. ካብ ሓደ tax year ናብ ካልእ tax year እንታይ ክብፀን ሕዚ ኣብነት ካብ 2023 ዘሎስ ናብ 24 25 እንተኮይንካ ናይዚ ዓመት ዘሎስ ናብ next year ዘለኸ ይፍቀድ። So transfer money from ISA you opened in a previous tax year or maybe ናይዚ ሓለፈ ክሳብ ናብዚ ዓመት ማለት እዩ ተኣን ISA you opened in the current tax year is usually fine. The money transferred won't affect your current year's contribution limit. أنا لابنت ناي فانغارد تكمل نير ناي زعلف عمل زنبرة تاكسير كسب زي expires غون مالتي إذا حدث account خاطر ينتو وانتلو كيرو أنت للي كابتنابتي أحلفوا لك بلوك يخلي أوتوماتيك ولا ميتش حنت غون عدت على لما يكون تقدروا there is no problem at all ولا حنت تسجل هاي كلوني مالتي tax benefits كنزاربين حقها tax free interest with ISAs any extra money you earn as interest on your saving is entirely tax free. You get to keep all the interest you make. ስለዚህ ኣብቲ interest ናይ ካሽ አይሳ ዝበልና ኩሉ ገንዘብ ናትካ ወይ ሓንቲ ተኸፍለኒ ሆ ማለት እዩ ካፒታል ጌን ከ ወይ ካቲ መኽሰብ ከ ኣብ ሓንቲ ብ10 ብ100 ዝገዛእከ 1000 ምስኮል ተሸጥካ 900 ገዚእካ ኣለኻ normally at 900 tax ክትከፍለሉ ዝግባእካ ኣብዚ ግን if you invest your money in stocks and shares ISA it grows in value you don't have to pay any extra taxes on these profits. It's like a tax free bonus. ስለዚህ እዚ እንታይ እዩ ንዓና ንምትባዕ ኢሎም ዝገብርዎ ዘለዎም ስለዚ ከም ዝበልኩ 100,000 ዘዋፈርካዮ 1 ሚሊዮን እንትኮይኑ ታክስ ኣይትኸፍለሉን ኢኻ ማለት እዩ ኩሉ ዳርጋ ናትካ ኾና ለቲ ገንዘብ keeping more of your money by using ISAs you can keep more of the money you make from your savings and investments. You don't have to share it with the taxman so your money can grow faster over time. So እዚ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ዝተረኸበ መኽሰብስ ናትካ ከም ዝኾነ ይገልጸልና ኣሎ ማለት እዩ so ISAs help you save an interest in a way that keeps more money in your pocket making them a great choice for growing your savings without worrying about taxes. So ብዛዕባ ታክስ ኺተጨናና ከሓሰብና ሱኢና ኢንቨስት ዝገበርና ወላ መኽሰብ እንተመጻልና ዳር 5 ዓመት ክንወጽእ ንኽእልና ታክስ ኸይከፈልና ክንጥቀመሉ ንኽእልና so it's a great advantage ወይ ካጽ ቦጥቅሚ ሂቦምና ኣሎ ማለት እዩ so what are the options ኢንቨስት ክንገብር ከለና stocks and shares ISAs እንታይ ዓይነት ኦፕሽን ምርጫታት ኣለውና in stocks and shares ISA you have different ways to invest your money. So let's look at some simple investment options available for us. So number 1, company shares. We're talking about stocks here. You can buy a small piece of a big company. So always أنا ذكرلا owning a share of a stock is like owning a percentage of a great business المالتي. الصغان حنتي كفال كاب حنتي أبل أنت owning أنا very lucky. أنت owner ناي أبل كوينة سلزل كوينة أمازون تكوينة أب أمازون سرق تكوينة أبتز سرح له زلقوس invest عوافير له so it's a good thing مالتي لذي أبتي company share كون كله investment funds. These are like groups of investment managed by experts بخيلاتات managed محدوريهم. You put your money in and they spread it across many companies and assets. إذا أنت يستفرد investment funds على mutual funds, index fund, passive على active على زي قد سابقا أنت بحنسات ترنف company تات كمتي باسكت جيرنا كانوا وفر خلنا. سلزي حنتي أبل, حنتي تسلا, حنتي مايكروسوفت خون خل ويكا, حنتي مايكروسوفت قل كاش قل بوند خون خل ويكا, نا جرماني company أديداس, نا أمريكا تسلا, نا إنجلاند تسكو غير حواويسه انفستو قبل زخل investment fund تبعهم جزوعها كون خلي مالتي exchange trading fund اذا قالك عكم وين جن كان تريد كم ناي ستوك اب دليت كساعتن غزيه تريد قبل دي ار سيميلار big difference يقولون of course تمليسكم كتريوا تقولهم سالساي كفال استزررنا له نايزم عينታት توفر مالتي property funds of course ابزخالو ناي غزا invest قبل تكون كان سبات كين كازخا investment in properties like houses or buildings where you get rental income or profits from property value going up. So abzi ناي غزاوتي invest قبل كلها نا funds كا لكعكم ويك اب ناي REITs كون خالي real estate investment trusts زخم زعبا زخمان مجلس هيبن يرا ناي غزاوتي ولا invest قبل كلها مالتي كال commodities زعبا commodities ما مجلس هيبن يرا زخا investing the things like gold oil or crops كنا على الورقي silver جلز أما سولم على oil invest قبل كلنا abzi ISA نتكلم تانينا tax عين خفرانينا. Section 6 withdrawing from an ISA. كاب ISA جنزب كنوز كلنا withdraw كنقول of course it's important. Investors غيرنا لنا كنوز خلنا نفوتهم زقبنا مالتي. So withdrawing from stocks and shares ISA. Flexibility. Stocks and shares ISA offer flexibility and you can withdraw your funds whenever you want. So بديت كاغزي ديت كاسات كتوزات خليها. No penalties. موضوعتي لنا زغا. There are no penalties for withdrawing funds from stocks and shares ISA. زغا موضوعتي لنا ولا حنتي بديت كاسات بديت كاغزي كتوز خلنا تقل مالتي. Market timing. When you sell investment in stocks and shares ISA, the value received depends on the current market price. If the market is down at the time of withdrawal, you might receive less than your original investment. This is obvious. نفوتينا كلنا. Of course, مزاها خلونا نقولنا. Investors قبل كان عملت 10,000 تسلا وافيرين تسنيحي.
نجد المخسب خاص ولا كأمن يبلس لزيت التايمين كايوسني السرتش زوافر كنا ابنة لومي رح عسرت مع تخوص أنت للي شعتش بين حصل حن تخليه شعتش خوص نبر عسرت وافيرا يرخب العكلني عسرت حمش كنا تصنيح عسرت حمش خوص ليه مالت سلزي نوعية ماركت تايمينج زبوز ولا جزء tax treatment any gain made within stocks and shares ISAs are tax free so كنا أتعود بزرق كذا أنت tax free even when you withdraw the money سلزي ولا withdraw تقول خلاص جنزبك وكتوصل كلها راح أنتي أتخفلن هاي tax free مالتي. This tax efficiency is one of the significant advantages of investing in stocks and shares ISA. As stocks and shares ISA زبال invest قبل كلا خد كند تقوم تزعلي تقومها لذي tax treatment هون له. What about withdrawing from cash ISA? كاب cash كنا وزكلنا cash كاب ISA كنا وزكلنا. استفلا على عن تمزلون نصها نعمل instant access زبال أوافير كان سنة كابتي cash for instant access instant مال نجزي بقى بدلت كساعات كتوصل تقليها. So you can withdraw money at any time without facing penalties or restrictions. It provides you with quick and easy access to your funds anytime you want. Number 2, fixed term cash ISA. زغا fixed مالت علتي بكام الله على كنزي خوصه. نشد شوال حس لا يركع لك عزيها لها مالتي. So if you have a fixed term cash ISA and withdraw before the fixed term ends لازم عدلون قبل عملت وين عملتي you may face penalties or some of the interest earned. لازم مخسبنا هذا كتحدق تخليها ويك أقل ما زعت مزاك خالي. It's essential to check the specific terms of the fixed term cash ISA before making withdrawals. لازم نعمل مسبار كلي سوافير كاتسنعك بتي terms كتنببو كتكللا كتيرو لساوزلو حقتات مالتي. ناتيس كاش ISA زبالالو ناتيس كا بعرفها أوردي أقدمك تحبره دحروال حوزي دحشد شوال حوزي نقلك. So notice cash ISAs require you to give notice before making withdrawals. إذا كم investigate كاتسنحكا ويسالة معلتي هذا واحد سوسا معلتي واحد or 3 months كتفلتهم كتقلالك. So during the notice period your money remains in the account and continues to earn interest. لذي ولا ثلاثة واحد notice كم ممكن الصغة و of course سيتحقناته ثلاثة واحد ولا انت notice له أوافر كانت تسنحكا تجنزبك وهي أغميت كاتسنحكا كاش still أي توصي تغنيها of course جن تجنزبك still يسرح ولا تخطو جن واحد يكب زبنة تقوم بتصنع كاش مالتي. tax treatment كه is the same. So interest earned within cash ISA is tax free. لذي ولا مئة شيء حنس كاش كواني نقدر نسجل tax free مهانو. خبر هالكوي كان خلنا نصري opening individual saving accounts. Some tips for picking the right ISA based on your goals and risk tolerance. لذي ISA تمرت كلها إنه كل سبب تتكلم يعني تبلاي تقنيها of course. كابسبنا بسبب فعلي كل جزء investment personal finance والكاوي نعايز جبأنا نعاخذ جبأك ويكأن دليل ببين خون خدناتنا علامات مالتي. So تكلم عن الفترة لنا understand your goals. What's your goal? سلام ترى invest قبل زلها. Think about what you want to achieve with your money. استجنزب كان تأكد achieve تقبل هو تعلق علامة. Are you saving for a specific purchase like a house or vacation? Or are you investing for a long term like retirements? Knowing your goals will help you pick the right ISA that matches your needs. لازم أنت خانو هولي لي خد لي خير جزاري خد جزر لي خير طرات عليها توصل لي خير نتمرت لي خد لي خير. لازم إذنك علامات أبقى بمتاو open كتقبل تخليها ISA مالتي. Number 2, understand risk. So consider how comfortable you are while taking risks. لازم risk توصل كلها زلك كردك كلام نعلمت أب artificial intelligence. invest قبل كلها ويا البيتكوين invest قبل كلها أب بيتي كمبانيات بعد بيبسي كوكا كولا invest قبل كلها خمسة الريسك استفعله خون خالي كابون أب ستوكس invest قبل كلها أب بونس وكاش invest قبل كلها خمسة الريسك ببين إسلازي إزي قرب رديت كلونا يجيبوا إناتنا ريسك فلا خالي خمسة نفسه يفعله actually while others like cash ISAs are safer but might offer lower returns choose an ISA that fits your risk tolerance. إذا cash هتمرز ولا stock shares ISA هتمرز ليها depends. It's up to you. نعخذ ملكات مالتي. Time horizon. Think about how long you plan to keep your money invested. Time horizon is important anyway. نحن investment نمرزلنا at least 5 عام 10 عام تسوي انتكوينكا حجازي. So think about how long you plan to keep your money invested. If it's for the short term, a cash ISA might be better. خلونا خلي. For the long term, stocks and shares ISA could be more suitable as it has a potential for higher returns. سلازي ننوح عمتات نتقوينو of course stocks and shares ISA عمدراني 10 عمتاوي يمزعنا بأفرج نشورت تم دحشد الشهور حنتي الكاغن maybe كاش كخونا خلي أنا جزء دحشد الشهور حق جزء محجز حدا ميت شحال لنا نتيله maybe متتصبخ نيره شد الشهور حي موافر كون يعني شد الشهور حنا مهنياتو نتيله إمنا تعلم عنه investigate stock at least كنت عامل سلسلة عم تكسبه وزخلي of course تخسي ولا شو تخلي ولا تصبح جن ولا داون هنا أبو زي كأنه غني خونا له مالتي. قال diversification مزنابة بوزع جد زادنا لنا. So if you want to spread your risk, look for ISAs that offer a variety of investment options. Diversifying means investing in different things.
so if one investment doesn't do well others might still grow ኣብዚ ዳገር እንትተዛንቆ ከለካ of course not risk ተዛንቆ ለካ don't put all your eggs in one basket ገለ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ሪስክና ኩሉ እንቋቑሖ ሳብ ሓንቲ ባስኬት የተቀመጡ ስለዚ ዳይቨርሲፋይ ትገብር ከለካ ከም ዓይነት ዘለዎ መሪጽካ ኢንቨስት ትገብር ወይ ከዓ አይሳክ መሪጽካ ደጋፍ ሆን tax benefits remember that ISAs offer tax benefits ስለዚ tax benefit እዮም offer ዝገብሩ ስለዚ money inside ISA grows tax free ኣብ ዝተኣተወ ገንዘብ ዳርጋ tax እትኸፍለሉ so you keep more of what you earn pick an ISA that gives you the more tax advantage based on income and tax situations fees and charges ዝኻ ናይ ክፍሊት ካብ ግምት ከነእቱ ክንቀለለና investment choices ምርጫታት ናትና ምንታኻ what do you focus on ማለት you focus on stocks and shares ISA or cash ISA ስለዚ ኣብዚ ብምፍላጥ ከተዋፈጥ ትኽእልኻ ንኣብነት ETF invest ገብር ተለኻ ወይ index fund invest ተለኻ በዓል ቫንጋርድ ኸይታ invest ገብር ትኽእልኻ ኣብ ውልቃዊ ስቶክ እንትኾይን ኣብ ትሬዲንግ ዋን ክትገብር ትኽእልኻ ካሽ እንተለኻ በዓል ባርክሌስ ክትገብር ትኽእልኻ ስለዚ ዝኻ ከፈላለ ኽእል so remember everyone's financial situation is different ናይ ኩልና በበኒ so take your time to find the ISA that best fits your goals and risk tolerance ናትካ ተጻዋርነት ዘለዎን ናትካ ዓላማታት ካርመልካ ዝኽእላት ግምት ብምእታው ትመርጽ ትኽእልኻ choosing the right ISA can help you grow your money and work towards your dreams ስለዚ ዝሕግዘና ዓይነት ዓላማታትና ንኽንሃርሞ ማለት እዩ ISA providers እቶም ዝበለጹ ISA ክንጥቀመሎም ንኽእል ወይ ከዓ እቶም ብብዝሒ ሰብ ዝጥቀመሎም ኣብ UK ዘለና ሓደ Vanguard invest especially if you are a starter if you are a beginner حدي جمرت عليها the investment of course Vanguard حاجة كونه خالي so known for its low cost index funds and ETFs زين من تاي بتحط نا index fund كفيل كا expense ratios بحالمالتي وين ETF invest قبله تخليها هذا passively وراح أو 100 كنت ترى توافر تخليها so Vanguard offers cost effective approach to investing great for investors looking for passive investment options ስለዚህ ውልቃዊ ትራክ ትመርጽ ውልቃዊ ትመርጽ አይተኸን هذا Vanguard ውልቃዊ stock ትመርጽ አይተኸን እንታይ ዳ index fund ወይ ETF ጥርንፍ ትራክ መስጠት በቫንጋርድ ዝዋሃበካ ትራክ ትመርጽ ትኽእል of course ካል አለው trading to want to and Vanguard ተቀሚረህ ዲኻ trading to want to ተቀማለሁ so a platform that offers a diverse range of investments including shares funds and ETFs ዝኻ ዝተፈላለዩ investments ETF ወይ shares of course ናይዚ trading to want to video record ገረሰ ዝነበርኩ ኣብ ኸይድኩም ተመሊስኩም ክትሪእዎ ትኽእሉኹም እቲ ISA ዝብል account ብምውጻእካ ይቤትኩም invest ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም It's known for its commission-free model, which means that investors can buy and share sales without paying transaction fees. ስለዚህ ዝኻንታዩ commission-free ወይ ከዓ ክፍሊት ኣይትኸፍልኒ of course ናይ forex አሎ forex exchange እንተዘይ ኮይኑ ግን ወላ ሓንቲ ኣይትከፍልኒ እዚ ግን of course ኣይናይ more safe ዚ Vanguard ንብሎ ዘለና ሕጂ ዳርጋ ወላ ሓንቲ ኣገድስኒ ኢልካ ድርቢ ጥራይ ተብሎ ዝኾንካ ተመራጺ ይኸውን ትከታተል ትኾንካ ብዙሕ ትሬኒንግ ዋን ተመራጺ ይኸውን ኸሊ ንኽልቲኡ ክሕዘልኩም ዝኽእል ምስጢር fidelity is back allo of course call Hargreaves and Lansdowne ዝኻ HL ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሞር ማለት እዩ an investment platform that offers a wide range of investment options including individual stock funds ዝኻ ከምዚ ንኽልቲኦም ዘጠቓለለ ክነሱ ግን ክብር ዝበለ ክኸውን ይኽእል እዩ ናትሜካ ኣሎ ዝበዛሕኩም ትጥቀምሉም ኣነ ኣይጥቀምን እየ ምክንያቱ እዚ እንታይ እዩ robo advisor is on zero ማለት እዩ ስለዚ platform focuses on robo advisor services offering automatic portfolio management based on individual risk profiles and financial goals إذا حجي سخيتو تاجع أنا خمس لاني كنزيع عدمي ودز خمس مسكون خوصة دلني ودز خمس قال مسبر كا كابو جم وسيدهم بعلو AI مالتي automatic نعها خمس يحشكا يلوم هو of course نعتبر كفل اللي تخليها أنا زمرت حجي of course زيناي بعلي كم بعد trading to want بعد Vanguard زبل نعهم كم زولكم is personal كابين كابسل نفسه كفلا يخلي موداتا تيبس جونيور ايسا از كله كبكم تنحكوا ايساس ناتنا نعبيتي مالتي تحت 10 شمونت تكون كاتريخات كفته تخيل تحت 10 شمونت تكون ندقكم انفست كتقبلوا من تدليو اوف كورس هكذا على فيديو ريكورد غبرئ جن انفست قبلت لهم جن اب جونيور ايساس بحال انفست كتقبلوا من تخليو So it allows parents or guardians to save money for their children future in a tax efficient way. إذا كنت فترة لنا لين 10 شمون تخيكونوا بتجنزب كتنكفوا أي فكرة كان كتبيه خم 10 شمون تمسكونوا من university ناكال مخفلي كتكملوا تخليها purpose علامة. The main goal of the junior ISA is to help parents or guardians save money for their children education future expense or other important life events. إذا كان دي علامة نتايو نسخي وينسخة نود خادي وينتعلم زلوا سبات كتوافروا لهم تليها وده 10 شمون تمسكونوا university كعتي إلك كتوافروا لهم تليها وسايتها جزاخ جزئي مستوى ما سبتش عندي حدا قبل ما جزاخ ليه ويكأجداسي مكينة جزئي وده زبل حسابات مزلوا كا زي تقند علامة وزقون زلوا مالتي
tax-free savings. Any money you put into junior ISA can grow without being taxed, which means more of the money saved will stay in the account. تحت 10 شمون تخسب زخون كتوفرلو تقدير أي tax free زخا أنواع allowance. لذلك كم ناي عبيتي كونن أنا كسب 10 شيء كنوافر نخلنا ناي نعيش تدين كسب 19 عامت. So each tax year, I'm talking about tax year from 6th of April to the next one. There's a limit to how much money you can add to the junior. The annual allowance is £9,000. 19 pound كده invest قبل لما تخل. Accessibility. The money saved in junior. This is important. The money saved in the junior ISA belongs to the child and cannot be withdrawn until they turn 18, at which point it becomes their regular ISA. So زي كسب 10 شمونت زخونو كتوزو أي فكرة كان 10 شمونت أتوم زبالة ناب regular ISA يمثلنا كنا عبيد ISA زبالنا ناب automatic غير الله مخلي نسوم حلف المتعلم نسخة يكون كذا لك نسوم يزلهم سلزي think about it زعبون حسب هذا النمرتي. So this way it encourages long-term saving for child's future. سلزي أنت حق زكالمات نمسايو يحق زكالو. Of course نقدنا كون كان ISA نجينير كتوصلوا هنياتو سرش مونت مسكون أنت خم تقبله ዘይትኸፍለሉ ወይ ترتأرد هالك أتنات كوافير كانت زنيك سرش مونت مسكونه privately كتوبت خليها if you want to marry. Of course نايز مجلس مور أبقى على كهذا. So نايزين حجك هبنس أنا حكو مجلسيتات أبزل لكم. Vanguard نتري لهم من أبنتي لكم. أبنت Vanguard نتري لهم هذي. Open account أبزي vanguard.com لكم .co.uk. Vanguard لكم تسيفكم أبزل لكم مالتي. Open account نتري لكم أبزي حجي. Options على لكم start application كله بين أبزي نختم بوت قليهم. حجي أبزي personal pensions بحالة stocks and shares أيسالو ما عند استمهارنا أبزل لا open كتكبر تخليها ويترانسفر كابكال مالتي general normally tax تخفللو junior أيسا حقسات شعات شنتين كل زبالنا مالتي so junior زيانا stocks and shares أيسا ترلي open account خلاه كم دابلكو of course زحاتتني تديتيل كحتني انت كتفلت عليك زندان ببكا continue دابلكا كتقصل تخليها تي of course تحقتات له ايميل باسورد كتوصيفها كم دابلكا ساعه سلاش كتوافرو تخليها trading to want زبلكو لكعكم open account زبلكا ناب stocks and shares ايساك على account تكفت كلالك هارغريبس زبلكو عبدلكم تي هارغريبس لانسداون hl.co.uk زبلي مالتي موداتا زي نات ميغا نكو تكمل فدني ግን نات ميغا كتكمل تخليها ميك .com لكم كتأتوا تخليهم. So guys, زي مرجع كم ناتكمي جن كسب إسراش زخون tax free invest قبل تدخلوا أزي أجداسي. So I hope كابسي أبو زحمة مهيركم تكونوا كدم لكم زي حجي كهواكم زورت صنعكم مجلسي بPDF دليت نزلوكم بفيسبوك ويكا بإنستغرام كتصحفوا لنا تخليهم PDF كأخذ نسدلكم هنا. So كسمو داتا استعطاتكم مني بلبي مسجن إنجي إنتجركم مها أم سواتكم شير قبلنا comment and like بمقبر نايم سكان أخذ جزء تخليهم يغني لي.